Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат. Эне менен теңдеш албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө чындыгында мактоого татыктуу болгон 10 баланы тарбиялап эрезеге жеткирген. Анын ичинде 3 баласын элдин ден соолугу, калктын саламаттыгы үчүн тарбиялап, билимдүү кылган баатыр энебиз 90го таяп калган Акматова Кибар апа жөнүндө айтып беребиз. Кибар апа учурда Баткен районунун Карабулак айылында жашайт. Бактылуу каарлыктын доорун сүрүп жаткан очору. Allah Teala panaslar saklasın. Apam vardı, mana şu 6 bala, 6 kız vardı, ona şette geldi. Bular kutukladık. Apama ne deyiz? Dağı şunday nevere çevrelerini huzurunu görsün. Baldarıga Allah Teala densoluk versin, işlerine iyilik versin dep Kudadan tileyiz. Dağı aytıp ketadigan meni atam şu ilgeri vraçlardan öte kıynalgan eken. Şu baldarım çoğ oysa bardığını jarmine vraç kılam, jarmine dağı mekeme учреждениелерге işletirgan kılam degen eken. Meni Batken avtoç kombinatida baldarda okutam. Jana onun menen keyingi inim xirurgiya переливание кровьта, kan boruda xirurg болып işleydi. Andan çıkarı İlyasхан Akmatov degen bujun oorukhanasida terapiya bölümünde işlep atadi. Glavvraç bolup. Andan çıkarı dagı kichine inimine karatken stomatolog bölümünde işlep atadi. Ушинтип бардыгы кенен ар бир организацияда иштейт. Энебиздин тарбиясы биринчиден эң жогорку деңгээлде деп элестейм. Себеби эне кандай тартипте алса, бизди ошончолук өзүнүн кызындай көрүп, бизди чоң даражага жеткизди. Аябай чоң эмгеги, аябай чоң да. Мен бул үйгө 19 жашында келин болуп келгенмин. Биз келиндердин эң кичүүсүмүн. Энем бизге мага жакшы тарбия берип, билбегенимди билдирип, көп жерди ушул жерден үйрөндүм. Бардыгы эле жакшы каалоо тилектерди энеме каалайбыз. Ден соолугу жакшы болсун, карысы бардын ырысы бар дегендей. Кудайыма шүгүр үйүбүз ырыскылуу, берекелүү. Кайын журттун баары келип кабар алып турушат. Мен энемдин колундагы небересимин. Энем менен ар дайым сыймыктанып келем. Энем мага көптөгөн акыл насааттарын айтып, мени мындай турмушка даярдап атат десем да болот. Энемдин мага көп айтчу сөзү, кылганың биз үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деген сөздөрдү айтат. Энемди аябай жакшы көрөм.
Құдай бұйырса, ошо балдарымды доктор кылам деген экен энем менен атам. Құдай ошол күнгө жеткизди. Мына бардык балдары саламаттык, Кыргызстандын саламаттык сактоосунун мыктылары бардыгы элдин кызматын аткарып жүрөт. Эне чоң рахмат. Эми мындан ыйлап жүгөрөм, мындан көп сөз айтсам. Балдарыңыз дайым элдин кызматында, себеби биз ата менен энемден ушул элге жакшылап кызмат кыл деп ошол тарбияны алганбыз. Құдай буйрса элге кызмат кыла беребиз. Сиздерден бизге бата керек, дуа керек, ошол. Бар болуңуздар. Элилердин майрамы менен чын жүрөктөн ушу мына балдарыңыздын, небере, чебере, кызырларыңыздын атынан куттуктайбыз. Дайыма ден соолугуңуз жакшы болсун, өмүрүңүз узун болсун. Дагы Құдай берген жашты, дагы канчалаган жашты көрө бериң. Бүгүнкү энелердин майрамы менен дагы бир жол куттуктайбыз. Дайыма биздин төрүбүздүн отуруп жакшы күндөрүбүздө, жакшы тойлорубузду, жакшы күндөрүбүздө бирге болуң. Дайыма жакшы күндөрдө бирге бололу. Эне бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктап кетебиз. Көп жашаңыздар. Биз энемди, анан жалпы эле Кыргызстандагы бардык энелерди бүгүнкү энелердин майрамдары менен куттуктайбыз. Бизди эне атабыз жаштыгыбыздан эле таза болгула, тыкан болгула, жакшы окугула деп тарбиялап келген. Анан ошол мезгилде атам энемдер көпчүлүк мезгилде медицина кызматына кайрылганда врачтар аз болгондуктан анан кыйналып жүрүшкөн. Ошондо анан ниет кылышкан экен, эгерде балдарым чоңойсо баарыны медицина тармагына окутам деп. Ошондон кийин көбүнчө анан биз өзүбүз деле жакшы окуганга аракет кылдык, көбүнчө басымды медицина тармагына таштадык. Ошол медицина кандай керек болчу, мындай сабак, биология, химия сабактарынан жакшы окушка аракет кылдык. Булар энем атам да айтышчу, жакшы окугула деп. Ошентип анан булардын тарбиясы менен биз врачтык кесипти тандап алдык. Özleri aytıp öttü, şifakarlar. Rol benden boldu. Rol benden boldu. Menet özleri de boldu. Men köp baldardı. Javur binen, köp menet binen katta kıldım. Ana men atası ekövüz çizgan çizigimizden çıkmadı hakikatta. Çıkmadı. Okuysun dedi, okudu. Bana bizde kursan kıvağla, elde kursan kılıp, elde şifa kar bolsanlar, bizi süyütkanıngır şul dedik. Bizge hizmet kıvağla, bana elge hizmet kıvağla. Bana Ayıp Han Hacı, hem bana kanda kitaptı. Çırak çok edi. Çırak çok edi. Kitaptı şunu başına koyup uktap kalat dedi. Atası sekin alıp varışka başını koyuyor dedi. Şunu okugan. Ama bunu arkasından bana İlyas Han elge jakşı hizmet kılıp atat. Elde cida elde hizmetini kılıp atat. Bana Abid Han adamlarda bärine tişini oňdu. Men bulardan razımyn. Menin jolumda çylganyşymda ketip atat, aýtganymdy kılıp atat. Men kıyınçylyk bilen mana hemme baldardy okutganmyn. Bitte üçöwüni emes. 6 balany okutganmyn. Bitteleri hakikatta bitteleri damla. O kişini hem okutgan biz. Bana elge hizmet kısır. Elge jakşı elde duasını alsın.
şerim merimine men termeleyim. Şarkaylanıp büt alamdı apa, güldürün terip geleyin. Ömürün ömür olap senin büröktü susun. Mana men 16 yaşta kelin bop kelgenmin. Enem kaynak emes, ene oğun. Enemdin, atamdın nemelerini tamam enemden öğrendim. Anan atam bolsa kızıday küretti, özüm tuğanım. Enem şu çizgan yoldan çıkanım yok. O malda kallar köp zatıydı kızım. Anan mana şu enemdi kıganını kılıp жүрдüm. Enem rasa bizdi qattiq tarbiyalagan. Atamdan qo'rqmaydi dek, enemden qo'rqadi dek. Ana chin suylagula, toza o'g'li, ikalarim aytib o'tdi. Toza o'g'li, tozalikqa, ana birovning haqini jebegile deb uyretgan enem tozalikqa. Uy toza olsun. Shu ana mehmon do'st o'g'li, kelgan mehmonga yashirib qo'yib o'g'li ovqatingni bergile. O'zinglar jebegile deydi. Enem endi bizning iqtidorimizga ko'p yashasın. Biz enemiz men suymiqtanamiz, bizde shunday enemiz bor ekan deb ko'p yashasın. Damanыңдын астында сен жылмайсаң күндө күлүп сага жагына. Апа бүт санаңды. Mana meni hürmet kılıp baldar ap keptir. Rasul canıya mana kegender diyem. Televizyondan kegender diyem maksatını bilsin. İşte genderdi. Hemen de. Yaxşı kıldılar. Ona baldardı bir praktika kılıp egzam aldılar, yaxşı oldu. Men köp kıyın kundu başımdan ötközgönmün. Men bunu carımına aytıp atamın. Jokçuluk ede. Jokçuluk ede. Atası edi kıyınçılık bilen kadılarını toyguzat edek. Kazanga salayık desek şöyle yok. Pul taap kese pişkeke ketet ede baldarga. Biz açkasak kalayık. Baldar açkavasın deytedek. Mana maksatın adı versin. Kegende diye muradını versin. Men oğaylık bilen bala okutkanım etmin. Azap bilen okutkanım. Şoğa layık bolu okudu baldarım. Da kavalıksın. Kündür, yaxşı kündür dağı Xuda yetkizip, yaxşı kündür bolsun. Yaxşı gelecek bolsun. Mana kegenler diyem Xuda maksatını versin. Piller kuldasın. Atasını hem koşup koyayın. Köp menet kılgan ataları. Köp menet kılgan. O kişini hem Xuda rahmatı olsun.